Seo Buillí sráid ar nucht bhíthe sa chathair a hagan ardan do cheoil éagsúil ó ahan choirneal den tír seo agus níos foiide géan. An teachtain seo tá Barry Kerr agus Ruairí Cunnane linn sa stúdio fatiste. Seo beirt ceoltar ó ardwatha a chlistear go minic ag seanim ag gahar bhil firste. Well, Barry, is ceoltar thu ar nóia agus is alíonn tú cumáid fear ildanach ar fad. Chlisim raflaí go bhfuil sibh ag bartú album a churmach. Am bhfuil bonús leis na raflaí seo? Well, táid ag seanim le céile, le tamil agus hílmuid why not? Well, tá an ceart ar fad agah an féidir a rálinn cén sort stíl a bheits ag an album? Is bralinn birch le hedí plankstaí agus bothy band agus deck gahan. We should have been playing in the 70s or so. Well, to me, she's asked the goal she big shenyam and Charlene a lahar na hura. What's the good? On Fedger like blushing bug a horch doing a new. Kinch me of Shaw John Brady's. John Brady's or Dyer fad. Well, Shaw hug of setune Darvanium John Brady's, le Barry Kerr agus Ruairí Cunnane. Janagi kincha go me she been Charlene le Buillí Aaron Chatton Chahuggy.